Baru ibu bedah ha. Panen linot. Oh lipih kertas. Lulut trigona di halaman rumah Gure. Tengku semua. Nya dah long, belum dah poi. Nampak po. Ya. Ini po barang. Ini baru siat. Hana lain baru le sarua le bompung tak baru na. Tapi perdana panen ya. Nya nya pun tak. Pun tak. Mame. Memang mame hebat rambut jung hebat bak bungung rambutnya MN nah. Ha ini MN nah. Adanya pejuh bom plam. Oh putih nah Pak. Hampir mana pejuh? Oh. Mana kak ida mau lampenyong katanya nih kak? Bompong lampenyong. Iya, hoi debit. Yang lagi yang ceracok. Cara pengambilan madu kelulut.